Eventually. A few moments later. Later. As you can see, nandito na kami sa birthday party ni Baby Amira at her first birthday. Alright? Let me show you the guest. Yan ang mga bisita. Ayan. Bisita. Ayan. Alright. Sir Eric. Sir Eric. Say hi. Ivy. Thank you. Thank you for inviting us. Meanwhile. Ayan. Dessert nila. Ang ganda naman ng setup. Wow. Yes, tower tayo na. Dito tayo sa main course. Ayan. Ayan, tatalan. Wow. Ito, pagmudamihan na. Welcome to my rice. Ayan. Galing naman. Daming handa. Ilan lang kami. Hi, Shika. Yan yung mother na magbe-birthday. Na nagbe-birthday. Mami ni Americel. Ka-beauty talaga. Ang ganda. Alright. Enjoy lang. Kain na na.
birthday celebrant at saka yung daddy niya. Ayan. Amira. Oh. Chicken lang tayo. Kunti-kunti lang. Balik ko. Thank you. Birthday na kaya. Ginising ng maaga eh. Hindi nga na't ayaw natulong tanghali. Ay, tatulog na hanggang hapon man ayaw. Feeling ko, pinok-pinok yun. Yung pinok-pinok niya. Subo. Tingnan mo, inuunay ko na ilan. Tapos tinuluwa niya. Tapos, Tabi kami ni Chin tatay. 1 hour later. dali! Si Kuledo nag-glow. Ay, ikaw naman. Wala ako eh. Ako ba eh. Ayun. Parang boss ka ngayon. Dali, oh, dali. Madali ah. Cut. Malamig eh. Malamig. Happy birthday to you. Yay! Pilit naman kasi. Wala ka nga. Wow. Anong gift ng baby na yan? Sila lang yung Anong gift yan? Ang daming gift niya, oh. Ganun ba yun? Parang ginamit mo muna yun bago mo yun ano. Ayan.